Pozdrav i vama. Ja sam brat ministar Luis Farrakhan, nacionalni predstavnik časnog Elijah Muhammeda. Ja govorim ovog jutra vama u ime mog učitelja, časnog Elijah Muhammeda, i siguran sam da moj učitelj, koji je sada trenutno na točku majci svih brodova, ovi neidentifikovani od drugih leteći objekti koji su prisutni u ovom svetu, da donesu sud Božji. Siguran sam da moj učitelj je duboko zabrinut u pogledu onoga što se dešava u Crnoj Americi danas, što je stavilo dvojicu naših mladih ljudi, jednog velikog košarkaša Kyrie Irvinga i drugog brata koji je poznat kao reper, ali on mnogo više od toga. Brat Ye. I kontroverzija koja se okreće oko ove dvojice ljudi, koja izaziva, nažalost, diviziju, razdor među ljudima, među narodom koji ne može da priušti sebi da bude još više razlomljen zbog nerazumevanja i, nažalost, delom neznanja, zbog kog ne vidimo neprijatelja koji radi 100% na tome da izazove krvoproliće među nama, zbog ozbiljne prirode onoga što se dešava, što izaziva njih, neprijatelja, da iskoristi svoj uticaj na one od nas koji smo na njegovom platnom spisku i na one od nas koji su blagoslovljeni da budu povezani sa njima. Može biti blagoslov, ali takođe može biti prokletstvo. Jer jednom kada neprijatelj stavi svoje on zahvata tvoj zahvata tvoju dušu da nas isprazni i učini nas slabim kada bismo mogli da budemo jaki, kada možemo biti jaki i da radimo njegovu naredbu umjesto da manifestujemo veliku ljubav koju Bog hoće da pokažemo jedni prema drugima. Voleo bih da počnem sa bratom Kyrijem,
Šta je uradio pogrešno? Šta je uradio? On traži znanje o sebi. On je u potrazi da sazna ko je, kome pripada, šta je njegov koren u ovom svetu. I neki od vas koji ga progonite ste upravo oni koji su oduzeli od njega i od nas znanje o sebi. Oduzeli ste naš jezik, našu kulturu, našu istoriju, naš naše umove i insertovali, ubacili vaš u naš i postavili sisteme. Sada je Bog došao da nas podigni iz ovog strašnog stanja u koje ste nas vi postavili. On je video film. On ga nije napisao. On nije bio producent filma. On nije režiser filma. Neko mu je rekao da ima film. Postoji film naslovljen od Hebreja do Negroa, crnja. Mnogi od naših ljudi ne znaju ništa o tome biti Hebrew. Znamo da prenosimo nešto što se zove crnja, negro. Časni Elijah Muhammed uči da neko to znači mrtav, beživotan, neutralan. Mi nismo nazvali sebe Negro. Oni su nas nazvali tako, jer su nas stavili u stanje koje to ime predstavlja. Kaire i Jej i svi vi sada koji ste uključeni u razgovor, konverzaciju, možete li samo da odstupite na trenutak, odmaknete se i hajde da razmislimo zajedno. On je video film zbog svog besa i nezadovoljstva i rastavljanja. Rekao je, hajde da vidimo ovaj film. I ja i moja žena i moja porodica, mi smo gledali film pre neko veče. Bio je zasnovan na dobrom istraživanju. Ljudi koji su ga napravili imali su svrhu. Svrha tih ljudi je bila da pokažu nama kako smo mi došli od Hebreja do Negroa. Dok sam gledao to, mogao sam da vidim svog brata. On ne razmišlja o tome da mrzi nekoga, on razmišlja o tome da nauči više o sebi, jer nam je dosta da budemo ono u što su nas neprijatelji napravili. Moramo ponovo biti svoji i on je bio zainteresovan za to putovanje i mogao sam da ga čujem i mogao sam da ga vidim i mogao sam da vidim da je to putovanje na kom je on ne pokušava da povredi nece. On ne pokušava da povredi braću koja igraju loptu sa njim, ali on pokušava da bude iskren prema sebi. Najveće učenje Boga koji je došao da nas pronađe i da nas spasi, rekao je, prihvati svoje i budi svoj. To je ono što Kairi pokušava da uradi, da pronađe svoje, da prihvati svoje i da bude svoj. Čuo sam inteligentnog brata, ne budalastog čoveka, već čoveka
je pronašao nešto što je mnogo vrednije za njega nego da bude voljen kao veliki, fantastičan košarkaš. Mnogi od vas, braćo, koji ste bivši igrači i toliko ste dobri u tome, i vi znate ko su vaši menadžeri, znate ko su bili vaši računovođe, vaši agenti i jesu sada. Vi znate ko su vlasnici timova za koje vi igrate. Bilo da je košarka, fudbal, vi znate ko su oni. I zbog vaše veličine oni su odlučili da vi treba da postanete bogati. Stotinama godina nisu odlučivali tako. Stotinama godina nisu, oni su se likovali nad tim što ste siromašni i talentovani, da bi mogli da budu vaši menadžeri, da bi mogli da budu vaši agenti, da bi mogli da vam daju znanje i daju vam usluge. Vi ne vidite kao što bi Bog volao da vidite, jer postoje sile među nama kojih se oni plaše. Oni se plaše da ćete otkriti istinu o sebi i o njima. Oni ne žele da pronađete ko ste vi, jer jednom kada znate sebe, sljedeći korak je i morate da se podignete odakle ste, da budete svoji, i vaše ja je plemenita osoba, ispravna osoba, osoba koja može biti označena kao sin Božji. Biblija kaže o nama, vi ste svi bogovi, deca najvišeg Boga. Stoga je nešto otkrio, je rekao ja sam Bog. Ljudi koji su ga intervjuisali rekli su nemoj da govoriš tako. Zašto? Zato što vi ne želite da se identifikujemo sa Bogom. U redu je da govorimo sebi jedni drugom, ej, gde si keru? Elijah Muhammed je rekao, kada vidite crnog čoveka, vidite Boga. Stoga časni Elijah Muhammed je hteo da nam da takvo znanje, takvu vrstu znanja, i primora nas je da prestanemo da govorimo, da koristimo termin nigro, već da govorimo brate, sestro, i da naučimo da volimo, da želimo za svog brata ono što želimo za sebe. I ima mnogih crnih ljudi u Americi i širom sveta koji kopaju za znanjem o sebi. Mnogi u Americi kopaju, tragaju za znanjem o sebi i dele ono što znaju sa drugima. Stoga Kyrie je video film. Kyrie saw the movie. I hteo je da ga podeli sa onima koji su ga sledili. Znate kakvi smo bili. Pronađete vutru, travu i dobra je vama. Pozovete vaše prijatelje i podelite vašu travu. Njemu to ne smeta, ne ljuti se na to. Hajde brate, dođi da ovo ispušimo. Ne kažete ništa za to.
Ali kada dobiju znanje i hoće da podele znanje, a ne da govore protiv vas, oni rade na tome da vas obogate kao što vi radite da im pribavite neki novac. Ovi ljudi nisu antisemiti. Svako od njih, niko od njih nije uradio ništa protiv vas kao Jevreja. Oni ne rade to. Nijedan od tih ne radi stvari da namerno naudi jevrejskoj osobi. Čovjek je otišao da gleda film, gledao je nešto što ga je naučilo više o sebi i hteo je da podeli. Vi ste gledali na njegovo prosleđivanje, na onoga što je on mislio da je znanje, o njegovim korenima ka njemu i ka Bogu. I vi ste osjetili ste da vam to preti. Zašto? Zašto vlasnici Netsa? Zašto ste se osjetili ugroženima? On vas nije prozvao po imenu. On je samo rekao da je gledao nešto i to je postavio. A vi ste ga nazvali kako? Antisemitom. Film je traje nešto više od 2 sata. Siguran sam da ima tamo stvari koje vi ne volite. Ali ima mnogih stvari koje ste vi napisali o nama koje mi ne volimo. Vi ste bili oni koji ste učinili da mrzimo ono što smo i da mrzimo svoje poreklo u svetu. Vi ste oni koji ste napravili Tarzana i rekli nam da je to deo nas. Vi ste učinili sve to nama. I mi nismo mogli da kažemo ništa. Vi ste oni koji su napravili Darkija, malog crnog Samboa, i htjeli ste da vidimo sebe tako. Zar ne vidite da smo umorni od toga? Stoga, zato što ja i drugi od znanja širimo znanje o Bogu, znanje o sebi, znanje o vremenu i znanje također o neprijatelju. Jer mi nismo mogli da budemo u takvom stanju. Ako ste vi svi naši prijatelji, mi smo neprijatelji. I ti neprijatelji su nas bacili dole u blato, u otpad. Mi nismo ovdje da vas mrzimo, već mi govorimo istinu onome što znamo, što ste neki od vas uradili nama da nas stavite u stanje u kom smo. Kairi je pronašao nešto. Hoću da kažete da vam je, hoću da kažeš da ti je žao zato što si rekao nešto što je antisemitski. Ne mogu ja da budem anti-ja. Ne mogu da budem anti-ja. Niste htjeli da čujete to. Znate da ste došli iz nas. Znate da vi niste očevi čovečanstva. Mi znamo našu istoriju i mi znamo vašu. Mi ne volimo ono što radite. Kairi ili Jeju. I kada vidimo kako hoćete da ga slomite, uništite, da ga zadržite, da kaže bilo šta što može da prosveti naše ljude. Znate, kada se petljate sa nečijim umom tako, on ne može da igra. Video sam kako igra košarku pre neki dan i promašio je skoro svaki šut. Ne može da igra sa svojim umom u takvom stanju.
I kada njegov brat Kevin Durant kaže ne voli ništa od ovoga, on ne kaže da ne voli film, on ne voli ono što vi radite, čoveku koji nije ništa uradio protiv vas, već samo tragao za većim znanjem. I vi ste odlučili da ga slomite. Vi ste odlučili da stavite strah u čoveka kao Charles Barkley i LeBron James i drugi crni ljudi, muškarci koji su postali bogati i moćni. Vi ste hteli da kažete, dok ste linčovali Kairija, bolje bi vam bilo da svi shvatite poruku. Oni neće da se podignete u to znanje koje će vas napraviti, od vas napraviti prave muškarce, a ne slavne kukavice. Kažem ADL-u, gospodine, mi vas znamo. I mi znamo da vas znamo. I vi znate da mi znamo vas. Nemojte da govorite Kairiju. On može ode i da pogleda užas holokausta. Zašto vi ne odete i da vidite užas onoga što su vaši roditelji uradili crnim ljudima u Americi i širom sveta? Zašto ne prostudirate svo i pokajte se zbog vašeg zla među nama i možda možemo da sednemo i da razgovaramo kao civilizovani ljudi, ljudska bića. Jej nije mrzitelj. Ye is not a hater. Ye is a lover. Kyrie voli i Karvin voli, ali oni hoće da ustanu i vidite ga kako stoji, kako je inteligentan i mediji nastavljaju da se zatrčavaju na njega. Zašto ne kažete da se izvinjavate zbog ovog antisemitizma? Vi ste uradili isto meni. You did the same thing to me. Pokušao sam da imam sastanke sa vama. Ajde da imamo dijalog o ovome. Ne želite da imate dijalog sa mnom. Želite da imate dijalog sa nekim koga možete da spuštate zbog moći koju imate u vezi njega, jer mu dajete ugovor i novac koji možete da mu oduzmete ako uradi ili kaže nešto što vi ne volite. Ovo je dan sudnji i pravde. Ovi muškarci ne želi da budu protiv vas. Ovi ljudi su veliki. Vi ste ih doveli sa koledža i srednje škole i dali im ugovore. Dali ste im ugovor. Jer ste vidjeli njihov talenat. Zar nisu napravili novac za vas? Sada vi ih potpišete. I onda dolazi Nike, Adidas i da im mnogo novca koji oni ne vide. Vi ih imate na povodcu. I kada god neko poput Kairija ili Jeja se podigne i vi to ne volite, vi povučete lanac. Stoga mi se zatrčimo na svog sopstvenog brata, jer je on učinio nešto iz principa. I vi ćete također. Život je veći od papira sa likom belog čoveka na sebi. Život je veći od kuće, velike kuće i lepih automobila i mnogo bling blinga, svetucavih stvari. Život je veći
od Oskara, Life is život je bigger veći than an od Oscar. Life is bigger than a trofeja, belt. Life is od nečega što bigger kaže than ja sam najbolji u something onome that says, I što am the radim, best at what ja sam I do, najvredniji I'm igrač the most ili moj valuable tim je player. pobedio. My team won. Ali kao ljudi, But as a people, mi gubimo. we are losing. Mi ne možemo da We priuštimo cannot afford da izgubimo bilo koga od vas. to lose any of you. Vi ste naš You are our kith and krv, our kin, naš our flesh and koš, our naša blood. kost i meso. I tako, And so, hoću da kažem nešto, to say da nam something pomognem, to help da dođemo zajedno, umjesto da se together rather than break apart. raziđemo. Jer je i Kari su danas, ali ono što oni rade What njima they're doing to them je da vas, is to make you, koji ste who are in the good graces u dobrom of them, odnosu sa so you njima, think. vidite šta smo upravo uradili. See what we just did? Je izgubio 2 biliona, 2 milijarde dolara za nekoliko dana. Možete se pitati da li ih je ikada Did he imao. really have it? Izgubio je toliko novca He lost za that tako much kratko that vreme. soon? Znate kada potpišete ugovor sa You know njima, when you signed a contract with him? ne znam šta je u ugovoru, ali vi I znate. don't know what's in the contract, but you do. Stoga evidentno So evidently, naši Adidas, kompanije all the koje brat companies Kanye potpisao, sa Kanye kojima je is potpisao ili trebao da signed potpiše, to or was signed to, dok Mr. Ari, Until gospodin Mr. Ari, Ari Emmanuel, nije rekao Emmanuel svima, samo told everybody prekinite. just drop him. voljena braćo i sestre, Beloved brothers and sisters, look, vaš dan uskoro dolazi. your day is soon coming. Pitam vas, I'm asking tražim you od vas stop da beating prestanete each da other up. napadate jedni i druge u javnosti. Prestanite to Stop da doing radite. that. But of course, Ali that's naravno, to gospodar what želi the da mi master radimo. wants us to do. Evo ga, neki rob There's a koji slave here se that's buni. getting out of place, and Naučite ga lekciji. teach him a lesson. Prebite ga. Beat him up. Kažem vam, nemojte to da radite. I'm saying to you, don't do it. Pozovite vašeg brata. Call your brother. Neka dođe da sedne sa nama. Come and sit down with us. Ispričajte nam o ovom Tell filmu. us about this movie. Razumem da je brat I Shaquille understand O'Neal brother Shaquille ga je O'Neal pustio u svom Put it up. bioskopu. in his theater. Idite da ga vidite, da ga Go odgledate. see it. Ne želite da You don't čitate want to read secret tajni relationship with odnos blacks and između Jews. crnih ljudi that i we, Jevreja koje smo mi finansirali, financed, mi smo we istraživali researched, i napisali. I vi ste rekli and meni, you told me kada smo when seli, we sat down. imali smo večeru zajedno, We had dinner together u domu jevrejskog in the rabina. home of the Jewish rabbi. Ja sam otišao I went. i drugi su otišli, doveo sam neke od svojih ljudi, bila su dva rabina, There were two rabbis. There was Irv Veliki Kupcinet izveštavač za Chicago je bio tu, for the Chicago i Sun-Times, Sun-Times. i nakon što smo imali prelepu And after we had a večeru, beautiful izgledalo dinner je kao together, da we looked like we were ćemo gonna biti be na istoj on a stranici i da će page kontroverzija together moći where da the stane. controversy could Ali start. rabini su rekli, ova The rabbi ljubav, said ovo to je me, festival ljubavi This love fest koji je that pri is kraju near the večeri, end of ali the onda je dinner. rekao, But then he reached gune in his ruku u džep pocket and i pulled izvadio out an kovertu i envelope rekao, and ali ovo je tvrda said, ljubav. But this is tough love. Mi hoćemo nešto od vas. We want something from you. I rekli su, ministre, And they said, mi Minister, moramo da vas gledamo we have to tokom watch you. produženog
vremena da budemo sigurni, da bi bili sigurni da si se promenio, onda smo izbacili prvi tom tajnog odnosa između crnih ljudi i Jevreja i vi ste mi svi rekli, mi hoćemo da se vi odreknete ove knjige. Zato što je zato što je to napad na jevrejske ljude. Vi ste to rekli. Vi ste rekli meni, niko ko je osuđen kao neprijatelj jevrejskog naroda, nikada o njemu nije dobro napisano u istoriji. Znate da vi kontrolišete većinu izdavačke industrije. Ako vi pišete knjige, vaši ljudi su u medijima. Kada ste vi spremni da nas napadate, vi ih pozovete, one koje vi plaćate. Onda ste meni rekli da ako ja učinim sve stvari koje tražite od mene, da će očistiti moju sliku. Znate da ste vi uprljali. Ali ja neću da vas molim da vi očistite moju sliku. Bog je dovoljan meni. I Bog je dovoljan za Kairija i Jeja. I Bog je dovoljan za svakoga ko je milioner, multimilioner, milijarder, i onda pozovete vašeg čoveka u Forbesu i kažete im, stavite u knjigu to, da ima novi milijarder, crni čovjek u bloku. Evo je gospođa Oprah, jedna od najlepših žena koje možete imati za prijatelja, ali sada ona ima nešto da izgubi. Ako nije pažljiva. Pažljiva znači morate da pazite šta govorite. Stoga ste nekada bili u stanju, mogli ste da ih otvorite. Nekada ste mogli da ih otvorite. Sada, kada oni povuču taj lanac, sada ne možete da pronađete svoj glas. Plašite se. Kada te strah obuzme, jer misliš da ćeš izgubiti nešto što ti je drago, stoga ne želiš da iskoračiš jer se plašiš. Kažem ovo, dragi voljeni, oduprite se đavolu i on će pobeći od vas. Odupriti se znači izdržati efekat ili radnju. Jer ako izdržite i borite se istinom, sa istinom, jedinstvom, vi nikada nećete izgubiti čak ni ono što imate. Oni ne žele da budu otkriveni. Oni žele da stave strah u vas. I oni zaista imaju moć da nas povrede. Ali i Bog ima mnogo moći. Dovoljno moći da ih povredi. Stoga mislim da ću stati sada. Ali ako hoćete da naša braća dođu i sednu sa vašim rabinima i posete muzej Holokausta, zašto ne dozvolite da neki od naših učenjaka dođu i sednu sa njima? Jer mi znamo Toru.
Božjom milošću i mi znamo i Talmud. By God's grace, I mi we know znamo the vas Talmud. i znamo vašu istoriju. And we know you and your history. Ostavite naše ljude na miru. Leave our people. Ostavite Kairija na miru. Leave Kyrie Odstupite i vidite šta Step back. oslobađate. and see what you're unleashing. Stephen A. pre neki dan Stephen A. the nije other day, he didn't take up with Kyrie in the movie, rekao je but he da ste took vi up, otišli but he predaleko. took it too far. Neki od drugi kažu da Some others say you slamate kičme, break it jer jeste i dalje because you still are zli. an old robovlasnik. slave master. Pevaj za mene, nigro. Sing for me, nigga. Nemoj da pričaš, driblaj. Don't talk dribble. Stoga ali mi smo umorni. Well, we tired. Ne smeta nam da driblamo za vas ako nas poštujete zbog onoga što smo. Ne tražimo od vas ništa više nego pristojnu platu za ono što radimo da bismo od vas napravili milionere i milijardere. Ostavite našu braću na miru. Ne pokušavajte da koristite ono što radite Jeju i Kaniju. Jeju i Kairiju. Da biste mogli da zadržite ruku nad našim velikim košarkašima koji imaju velike ugovore. Kada posegnu za svojim džepom i pokažu, kad su i pokazali mi belu kovertu sa stvarima koje su htjeli da ja uradim, ako hoću da imam njihovo prijateljstvo, i kada su rekli moramo da vas pratimo produženi period vremena, vidite, mi treba da posmatramo njih produženi period vremena, jer mi nikada nismo vama nismo uradili ono što ste i vašem narodu, što su vi i vaši narod uradili nama. Nama nije potrebno da odemo da vidimo holokaust. Mi osjećamo vaš bol zato što smo zaista ljudska bića, ali vi ne osjećate naš bol zato što vama 1000 crnaca ne vrede nokta jevrejskog čoveka. Pročitao sam ove stvari. Hoćete da imate pravi dijalog sa nama da bismo počeli iznova, ali stari put neće da funkcioniše. Rekao sam rabinu, 2 ili 3 rabina, Irv Kupcinet, 2 or 3 rabbis, Irv Kupcinet. Rekli su, vi imate vašu istinu, mi imamo našu. Rekao sam, ne radi se o mojoj ili vašoj istini, radi se o tome šta je prava istina. Ako možemo da se složimo oko istine, onda možemo da izgradimo bolji odnos. Sada, mislim da bi mi trebali da posmatramo vas produženi period vremena pre nego što vas priznamo u naša srca kao prijatelji. Šta ćemo sa tim? Hoćete da moj brat ode i da se odrekne film, denuncira film koji ga uči znanju o sebi? Zašto vi ne zovete producenta, pisca toga i da primorate da kažu da je ono što su rekli laž? I dalje je u filmu. Nemojte da dirate mog brata.
Don't pick on my brother. Ako želite da se bijete, mi možemo. You want to fight? We can entertain you. Mi smo svi rođeni da umremo. I u nekom You're all born trenutku to die. briga me And at koliko some ste point, moćni. I don't give a skip how Kao što powerful sam you are. rekao jednom od vaše Like I braće, said to one of your ja sam ga brothers posjetio who had u me, and I njegovom visited him apartmanu in his na 50. aveniji penthouse apartment i on on me Fifth ponudio Avenue. piće, alkohol. And he offered me a drink. Rekao sam, gospodine, ja ne pijem. I said, sir, Rekao je, I don't drink. dobro, pijete možda sok od naranđe? Rekao sam da. You drink On orange rekao, juice? i ja isto. I said, yes. He said, that's me. Slušali ste muziku? Slušate muziku? Rekao sam You da, listen to naravno. music? On je rekao, to sam ja. He Da said, li "That's gledate, me." idete u bioskop? Rekao sam Do you naravno, go to the movies? ponekad. On je rekao, to sam ja. Occasionally. He said, that's Rekao me. sam, gospodine, znam da ste vi moćan I čovjek, said, sir, I know you're a powerful man. ali Bog koga ja služim, I said, but the God I serve, kada bude vaše vreme da odete odavde, when is your time to niti get out vaš of here, novac, niti vaša moć neither mogu da your vas zadrže money or your na power can na ovoj keep you zemlji alive nijedan on this fragment earth, one fraction of a sekunde second kada je after the smrt degree of death is došla za in. vas. Ko je zaista moćan? So who's Ja se real? ne klanjam vama. Ja se klanjam I'm Bogu. not bowing to you. I bow to God. I mislim da ćemo doći do te And I think tačke kada we're gonna get to that naš moment narod neće više da where our se people klanja. are not gonna bow Doći no ćemo more. do te tačke We'll kada soon vaš get to novac that point ništa where ne your znači money nama. Don't mean to us what it Kada means to život you. ne bude nam više When značio life nego don't principi mean more to istine us na kojima than the stojimo. principles of truth upon which we stand. Srešćete takvu crnu osobu. You're gonna meet that Sreće kind of će, black person. sad ih upoznajete i još više. Vi ih And pravite more and more onim you are što making them pokušavate da what učinite you're trying jeu, to do to što you. radite jeu. What you've done I ono što today, and what pokušavate you're trying to make da Kairi Kyrie uradi, da bi vratio is vaše just prijateljstvo, koje vi nikada friendship nećete da mu date. that you Nema never give him. oprosta u vama. Ain't no forgiveness in you. Nikada nije dovoljno. It's Rekao, never izvinjavam se enough. za bol He said, I apologize. koji sam for the hurt. naneo drugima, zato što Going sam to that movie and rekao advising drugima others da to check pogledaju it taj out. film. May hurt. To nije dovoljno. That ain't far enough. Uradili ste isto drugima. You To did nije the same dovoljno. to others. Mi ne volimo That's not vaše far izvinjenje. enough. We Kažite mi don't nešto. like your apology. Koliko vas Tell me something. How many of bi you došlo i selo da se would come and izvini sit nama down and za apologize to us transatlantsko for the trgovinu transatlantic robljem? slave trade? Dovedite You svoju come ženu now. i dece Bring i kažite your wife and your da vam je children žao and tell što ste nas us ubijali, you're sorry silovali, for killing, kastrirali raping us, i porobili nas castrating us, i učinili and nas od nas enslaving us. pukim robovima. Da li biste došli i izvinili se za to? Will you come and apologize? Naš narod može da bude kao vi. Our people can be Nije like you. dovoljno. It ain't Ali enough. See? ako vam mi kažemo If da we nije tell you dovoljno, when you apologize, onda it's vi not pokušavate da nas izradite. Oh, you're trying to Ne, pimp us. reparacija nije enough. izrađivanje. Reparation ain't pimping. Reparacija je ono što Reparation is what zaslužujemo we za bol deserve i patnju koju for ste the vi pain, izazvali pain nama. and Ne, anguish ne. that you have caused Ali vi us to nećete to suffer. da uradite. No. Vi nećete da nam you date won't do pravdu. Zato You je won't do sud justice sada nad right. vama. That's why Zato sada vi judgment ne is on možete you now. da proživite dan That's why you bez can't nove live a day vremenske without nepogode another calamity. i postajeće And it's sve not gonna teže i teže stop. jer It's Bog gonna get pravde harder and harder je because the God je of justice uzeo has nas, claimed us. Kyrie and Ye prihvatio nas i Duranta i Barklija and Durant i Šeka
and bark Mi pripadamo Bogu, and ne vama. shake. We belong to God, not you. Ne pokušavajte da nas upotrebite Don't jedne try protiv to drugih. use us against each other. Ako hoće da pričaju sa bilo If they kim want to od talk vas, to any of you, vi go dovedite with you. vaše rabine, dovedite vaše you bring your učenjake. rabbis. Kada mi pogledamo bring your scholars. našu knjigu koju smo And I mi told them, napisali, when we look mi at smo our samo book citirali that we vaše wrote, akademike, we only vaše quoted istoričare, your vaše scholars, rabine. your Sada kada me pitaju your, da osudim rabbis. So when they našu ask me knjigu, to condemn kažem, our ako je book, sve laž, I said, onda "Oh, ću je svakako if it's osuditi, all lies, ali mi I smo certainly samo will citirali condemn it." vaše ljude. But we only quoted Stoga your kada vi dođete i So when you pozovete come svakoga out onoga, call everyone nazovete svakoga that we onog koga smo mi quoted citirali a antisemitom liar i lažovom, and an onda ću antisemite. osuditi knjigu. Ali vi nećete to then I'll uraditi. condemn the book. But you're not going to do that. Kada vam kažem, na kraju, When I told you, hoću da budem vaš prijatelj, and I zato want sedim to u be your kući, friend, that's why I'm zato sam sitting seo in u your vašu house, kuću i jeo vašu hranu eating your food. i pozvao u And inviting moju you to kuću i my pripremili smo house. hranu za vas. And we prepared food for you. Voleo bih da se slažem sa vama. I would I like to Jejbi get along. takođe i Kairi, And so ali would vi ne Jay, možete da ih so zlostavljate, would Kyrie. But you can't jer abuse ste them im obećali bogatstvo because you i promised blizinu them wealth beloj moći. and nearness to white. Voleo bih da zatvorim ovaj mali govor, I'd like to close this. little zaključim. Vi ste, talk. You vi bi trebalo da želite should be desirous sklopite of mir sa nama, napravite mir sa nama. making peace. Ne with us. pokušavajte da nas Don't try to buckle us on unizite zbog sve vaše moći. because of all your power. Bog može da vam je oduzme u trenu God oka can take it away i from on you in samo the što nije to uradio. of an eye, and He's about to do it. Vi možete da dođete protiv mene, kao You što can sam rekao, come against me, as I say, sa svim silama i moći koje imate with i ja all ću the force stojati and power of na what istini you have, koju and sam I will učen stand on the i truth stajat ću that sa I was Bogom i taught, dok god stojim na and istini stand with i God. stojim And sa as Bogom, long as I stand on truth, ja and ću stand biti with pobednik. God, I takođe će i Jej, be the i winner. takođe će i Kairi, So will Ye, i takođe će svako od so nas will Kyrie, ko želi and so istinu will any of us u našim životima who want i borit ćemo se za istinu. in our lives and will fight for truth. Neka vas Allah blagoslovi, May Allah bless you. one koji slušaju, neka vas Allah That listen. uteši, May Allah, neka vam Allah da Come. snagu, da may Allah stojite give you strength to za istinu stand i ispravnost i jedinstvo. for truth and righteousness and unity. Zaključujem sa stihom: I close with this pisama. scriptural verse. oduprite se đavolu Resist, i on The će devil. pobeći od vas. and he will flee from you. Odupreti se znači izdržati. To resist means Gotovo to 40 withstand. godina ja sam For izdržao nearly protiv vas. 40 years, Sve što I ste have rekli i uradili da me povredite i one koji su sa mnom everything bili you've said and jesu. done to hurt me Ja and sam those ovde. with me, I'm here. Ja sam izdržao akciju, radnju I've withstood i the efekte action and the i ostao effect, sam and I remain ne oštećen, undamaged bez posljedica onoga or unaffected što vi radite. by what you Znate do. da ću uskoro imati 90 godina, if I vi live, jedva I'll soon čekate be da ja 90. umrem. You can't wait for me to Ali die. ja ne mogu da
umrem dok Allah ne kaže tako, ne vi. But I can't die until Allah says so. Stoga, dok god sam živ, neću da sedam i da vas pustim da radite ono što pokušavate da radite, a da mi ništa ne kažemo. Hvala vam, svoj braći i sestrama na društvenim medijima, mrežama koji ustaju kao vojnici koji jesu. Samo tražim da se setite naše braće koji su uhvaćeni u čudnu mrežu. Zašto ih nam ne dozvolite da ih pustimo, da ih oslobodimo? Nemojte ih napadati. Hajde da ih oslobodimo iz zatvora straha i neznanja. I imat ćete sve njih kako stoje zajedno. Tako mi svi zajedno možemo da ujedinimo svoje resurse i budemo zahvalni na onome što smo blagosloveni da imamo, sa našom povezanošću sa jevrejskom zajednicom, ali nećemo dozvoliti da nas uništite. Nećemo dozvoliti da nas pretvorite u nešto čega ćemo se stideti. Hajde da se ujedinimo, braćo i sestre. Hajde da proglasimo naše jedinstvo sa Bogom. Prvo, naše jedinstvo jedni sa drugima, dok god smo u pravu. Iako zastranimo i nismo u pravu, mi smo porodica. Dovedite naše ljude za sto i ispravimo ih. Neka vas Bog blagoslovi, Allah blagoslovi. Zahvaljujem se Allahu što mi je dao ovaj duh, dok vas pozdravljam u miru i ljubav. Ja sam vaš brat i volim vas više od života. Hoću da nas vidim slobodno. Hajde, braćo i sestre, hajde da prekinemo da brbljamo jedne na druge, na radost neprijatelja, i hajde da se suočimo sa istinom i onda da sklopimo ruke u jedinstvo bratstva i gledamo Boga kako nas blagosilja da rastemo, ali nikada ne dozvolite novcu da bude vaš Bog. Hvala vam što ste me slušali. Esselamu alaikum. Assalamu alaikum.